Nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze rero nk'uko bisanzwe. Izi ni new update twabasezeranyije ko tuzagenda tuzibagezaho buri kanya, tuba twiteretse kabisa. Twimanukira mu ikipe ya Rayon Sport rero, ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha aka kanya Kwizera Olivier. Aka kanya rero Kwizera Olivier akaba yemeye amasezerano hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse nawe, akaba asinye by'agateganyo, asinye ko azabakinira sezimwe. Uyu Kwizera Olivier yemeye gusinya igihe kingana n'umwaka umwe gusa abakinira. Ikindi wamenya ni uko Kwizera Olivier ubu yasinyiye miliyoni 2.5 by'agateganyo. Rero Kwizera Olivier mu minsi ishize mwumvaga amakuru ari kugenda avugwa, Kwizera Olivier ashobora kutazagaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Ndagira ngo mbwire abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, murera yanyu mukunda ku mutima kabisa, mbabwira ngo nta handi amaso ari ni kuri Kwizera Olivier. Rero aka kanya tuvugana akaba amaze gusinya amasezerano. Ubu rero umutima muwushyire hamwe, mutuze, akaba yaje. Rero ikipe ya Rayon Sport yemeye gutanga amafaranga. Murabizi ko ku mukinnyi bita Richard kabisa yashatse kumukubita ikintu bita amafaranga. Rero Kwizera Olivier amaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, akaba yemeye gufata miliyoni 2.5. Rero ubu ngubu amaze kwemeza ko mu ikipe ya Rayon Sport yayikandagiyemo kereka hagize igihinduka. Rero murabizi ko mu minsi ishize si uyu Kwizera Olivier gusa, twanyarukiye mu ikipe ya Rayon Sport, turaguruka cyane tujya muri Mukura rero nayo ikaba yaremeye ubusabe ndetse yemeye ko Eritatu aza mu ikipe ya Rayon Sport. Rero ahangaha nibwo abakinnyi babiri b'ingenzi yari Iradukunda Eri ndetse na Iradukunda Eritatu ndetse na Hakizimana Zuberi, nyuma y'uko Rayon Sport yari yayigejejeho isaba ko aba bakinnyi bo ku rwego rwabo bakomeza kwiyubaka, ndetse umwaka w'imikino wa 2025-2026 bakaba bawukomereza mu ikipe ya Rayon Sport. Amakuru ye rero yizewe nuko kuri uyu wa mbere umuyobozi wa Mukura cyangwa se ubuyobozi bwa Mukura bwasubije Rayon Sport bwemera ubusabe bw'aba bakinnyi babiri, ari we Iradukunda Eritatu ndetse na Zuber. Rero bwababwiye ko bwabyemeye, bubyemera mu nyandiko mu ibaruwa yatawe. Biteganyijwe ko Rayon Sport izatanga amafaranga ari hagati ya miliyoni 25 na 30, harimo ayigurwa ry'aba bakinnyi ndetse n'abandi ishobora kwiyongera hashingiwe ku musaruro bazatanga, by'umwihariko mu ikipe ya Rayon Sport n'igihe bafasha ikipe kugera mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Iradukunda Eritatu n'umwe nk'uko mubizi, ni umwe mu bakinnyi bakiri bato kandi bafite impano ikomeye mu Rwanda. Uyu mukinnyi ukina usatira anyuze ku mpande, yigeze kandi kwifuzwa n'amakipe yo mu Bubiligi. Murabizi ahashize yigeze kwifuzwa n'amakipe yo mu Bubiligi, bavuga bati uyu muhungu turamushaka, tuzamukoreshe igeragezwa turebe ko bamukunda. Aho ngaho ni muri Sporting Braga yo muri Portugal. Hakizimana Zuberi nawe tumugarutseho, uyu nguyu ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso, muramuzi, abagiye mumubona muri match yagiye akina, yakinaga ku ruhande rw'ibumoso rw'ubwugarizi, ariko ashobora no kuzamuka agatanga umusaruro mu busatirizi, azwiho umuvuduko mwinshi cyane, utanga imipira ivamo ibitego, mwagiye mumubona no gufasha cyane cyane ku mpande zombi ku kibuga.
Rero ni uko ikipe ya Mukura yemeye ubusabe bw'ikipe ya Rayon Sport kuri aba bakinnyi babiri bifuzwa ndetse banakenewe kugira ngo babe bajya mu ikipe ya Rayon Sport. Reka twigarukire rero bahita Bugesera nayo ikaba yasezereye abakinnyi cyangwa se yatandukanye n'abakinnyi barindwi barimo Setongo Simon Safi na Siza Jean Paul. Aba rero harimo uwo bita Siza Jean Paul, Muvunyi Dani, Byishimo Value ndetse na Ibrahim Siruwe na Ruben Bala, Joshua Farouk ndetse na Barnabas Daniel. Ikipe rero ya Bugesera, uyu mwanzuro ije mu gihe amakipe atandukanye yo mu Rwanda akomeje kuvugurura cyangwa se kongeramo abakinnyi ndetse no kurekura abandi. Amakipe rero niyo ari gusoza aya nyuma shampiyona ishize agamije kongeramo amaraso mashya. Mwagiye mubibona ku mpande zigiye zitandukanye aho mwabonaga imbaraga nkeya bagiye bagerageza kuba bakiyubaka mbere y'uko umwaka mushya w'imikino utangira. Kugeza ubu Bugesera ntabwo iratangaza abakinnyi bashya izasinyisha ngo basimbure abamaze kugenda abangaba batandatu. Biteganyijwe ko mu minsi iri imbere hazamenyekana abandi bakinnyi bazinjira muri iyi kipe yo mu karere ka Bugesera. Abafana ba Bugesera bakomeje kwitegereza uko ikipe yabo izitwara muri iri soko ry'igura n'igurishwa, dore ko bitoroshye ndetse n'isoko ry'abakinnyi cyane cyane nyuma y'uko habayeho impinduka zikomeye cyane. Ngayo nguko rero, izo nizo new update nk'uko bisanzwe murabizi twebwe ntabwo tuba turi hirya no hino, ahubwo tureba amakuru mashyashya ari kuza. Murabizi ejo bundi hashize ikipe ya polisi yatandukanye n'umutoza Ben Musa. Ayo ni amakuru. Iyindi nkuru nabonye nayo irimo kugenda inyura mu maso, navuze ni sinshobora kugenda n'abateretsemo izo new update. Tugarutse kuri ekipe ya APR, Muhire Keve, Aperi nishaka ko Abaruta Claude, Ruboneka na Yunusu ndetse na Kagege izatanga miliyoni 500 kuri buri umwe. Ayo ni amakuru ugomba kwicara uzi. Tunyuzamo gatoya, umukinnyi wo hagati w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Muhire Keve yavuze ko amafaranga ari gusabwa na Niyomugabo Claude, Ruboneka Jean Bosco, Nshimiyimana Yunusu ndetse na Byiringiro Jean Gilbert Kagege kugira ngo bongere amasezerano mu ikipe ya APR Nyamukandagira ariyo bakwiye hashingiwe ku musaruro bagaragaje mu mukino yagiye itambuka. Uyu rero Muhire Keve akaba yabigarutseho nyuma y'umukino wa YHFC na Stella FC mu irushanwa rya Esperanza Football Tournament 2026, aho iyi kipe yatsinze ibitego 2-0. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru cyangwa mu kiganiro we yagiranye n'abandi bantu, yavuze ko ibiganiro by'amasezerano ari uburenganzira bw'umukinnyi n'ikipe kandi buri ruhande rugomba kuganira rushingiye ku gaciro kumva gafite. Bivuze ngo uyu Muhire Keve agomba kuganira yumva ndetse bitewe n'agaciro we afite, akavuga se mfite agaciro kanaka, nakoze ibi n'ibi ndetse na resulta zigaragara. Ngayo rero amakuru nari mbafitiye kuri aka kanya. Njyewe mba niteretse kabisa, niteguye buri new update ewana. Njyewe kabisa nta kindi ngusaba, ndagusaba gukora subscribe ndetse tujye tubana gatanu ku kandi. New update ntukajye kuzishakira ahandi, hano tuba tuzifite 5 kwa 5. We nta kindi ngusaba no kubana natwe ndetse ugakora subscribe
ibindi naho ubutaha. Ciao ciao.